چه خوش پیغمبری چه روزا محشری لسر حوضك وسادي نور محمد مصطفى لسر حوضك وسادي جون محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جون محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى تکبیر 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 Önderimiz peygamber, Kur'an'dır bize rehber. Din Süreyya'dan geldi, geldi Allahu Ekber. Önderimiz peygamber, Kur'an'dır bize rehber. Din Süreyya'dan geldi, geldi Allahu Ekber. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. محمد حبيب الله La ilahe illallah, محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله İsmim Abdülaziz, Tanzanya'dan geldim. İlahiyat öğrencisiyim. Bugün burada Diyarbakır'da alemlerin rahmeti olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevdamız için buraya toplandık. Kendisi bu gibi allimu evladakum ala thalathati hisal. Hubbu nabiyyikum ve hubbu ahlu beytikum ve hubbu kiraatil Kur'an. Şöyle de demişti. Çocuklarınıza beni sevmesi için öğretin. Bir de ehl-i beytine sevilmesi için öğretin. Biz de bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz için toplandık. Farklı memleketlerden var burada. Türkler var, Kürtler var. Irak'tan, Suriye'den, Afrika'dan. Hatta ben de Tanzanya'dan geldim. Buradan bugün kendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz için topladık. Binlerce insanlar burada toplandık. Bu programı emeğe geçen ve düşünenler için çok teşekkür ediyoruz. أنا اسمي عيسى كوندا من ساحل العاج يعني طالب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين القائل يقول تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا باطل لا يزيغ عنها إلا هالك نشكر الله سبحانه وتعالى إلى أن جمعنا في هذه الحفلة وهي الحفلة يعني الممتازة وهي الحفلة التي يعني توحد بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الحفلة التي تدل على وحدة الإسلامية وعلى فضل الدين الإسلام يعني على بقية الأديان وهذه الحفلة هي حفلة سيد الخلق هو محمد بن عبد الله الذي جاء ليخرج الناس من ظلمات الكفر ومن ظلمات عبادة الأوثان ومن جور المخلوقات هو الذي جاء ليخرج الناس من ظلمات عبادة الأصنام إلى هداية دين الإسلام وإلى نور الإسلام فعلينا دائما أن نكثر الصلاة عليه وعلينا دائما أن نتخلق بأخلاقه ونتعدب بآدابه
دائما على المسلم أن ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته، كيف كان مع أصحابه رضي الله عنهم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود الذين كانوا يأتون إليه. فعلينا أن ننظر دائما إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نصلح آدابنا وأخلاقنا وتصرفاتنا جميعا. وهذه الحفلة صراحة جيدة، نشكر الله ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من أنفق على إصلاح هذه الحفلة وأن يعيدها في أعمارنا إن شاء الله، ونشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Nurul Haq Yahuda. I'm from Ghana. This is my first time of coming here for this occasion or this event. I have observed a lot of things in which it has amazed me. It has given me a surprise in my life because a lot of people have come here from all over the world, such as Lebanon, such as Iran, all over the world, Africa, Tanzania, Sahel Aj, that is Ivory Coast. Me too, I'm going to tell my people a lot of stories about it because a lot of people are coming here not because of anything, but they have come here because of the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for them to show their love, for them to show their unity, because Islam is one of the key things which has brought us together. And also we have one key important thing we have noted, that is the Quran. The Quran is one key and unique book of Allah subhanahu wa ta'ala. And Muhammad has become our symbol. Each and every Muslim, whenever he went, you will see that he is representing Islam, not anyone. So it is amazed. We are so surprised. I'm so grateful to be here. And also, I'm so pleasant and excited of what the Turkish people are doing, especially Diyarbakir people. All over the world have gathered here, not because of anything, but because of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you so much. I'm very, very excited. Inshallah. Tashakkur idrim. Allah razi olsun.